Israel begin voorberei om sy gijslaers terug te verwelkom, terwyl humanitêre hulp uiteindelik by die inwoners van Gaza uitkom. En Suid-Afrika se voorste brandbestryders spook dit uit om as die land se beste gekroon te word. Goeienaand en welkom by ons Saterdag aand bulletin. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het bevestig dat die skade weens gewelddadige betogings by die Fort Hare Universiteit in die Oos-Kaap tussen 300 en 500 miljoen rand beloop. Manamela het die media ingelig oor die jongste verwikkelinge by die instelling na die 4-dag-lange protesoptrede waar tydens minstens 8 geboue op die kampus aan die brand gesteek is. Akademiese onderrig by die universiteit sal maandag aanlyn hervat word. Manamela het die betogings as misdadigheid bestempel. We are working closely with the South African Police Services, the Eastern Cape Government and the university security teams to restore calm and protect students and staff. I commend the Premier and also the University Council for their prompt response and their teams for their swift efforts to stabilize the situation. Our immense priority is to ensure that the academic program resumes within the next week. In a productive meeting with the University Council yesterday, and I had a productive meeting with the University Council, and I've directed the University Council and management to put in place all necessary measures to reopen the institution and allow teaching and learning to continue. Die studente het betoog oor onder meer beweerde swak bestuur en onvoldoende veiligheid op die kampus. Hulle betwis ook die universiteit se raadsbesluit om die fisiekanselier se kontrak, professor Bakeli Buhlungu, met 12 maande te verleng. What we expect from the VCs to come down, negotiate with students, and then the other thing that is wrong that they have done, they have interdicted student leaders who should be coordinating this thing, who should be negotiating with both students as well as the management to then calm down the situation. What we are seeing here is arrogance and abuse of power and abuse of state resources. Die universiteit het die beweringe weerlê en sê die protesoptrede word beïnvloed deur eksterne elemente wat die geweld en misdaad op die kampus befonds. This issue is being exploited by those who do not want to see structure, discipline and governance in establishment of higher education in the Eastern Cape. We know that this week those who appeared in the court for fraud, that case was going on. We also know there was a councillor here from the Raymond Mhlaba municipality who led student unrest and demanded work for the taxi industry. And then of course we know we are busy with a huge infrastructure project as part of the renewal program. There's also employees that we recently put through disciplinaries and who actually were found guilty. Intussen het instellings wat studente verblyf buite die kampus verskaf, insluitend NSFAS geakkrediteerde verblyf, studente beveel om hulle persele te ontruim. NSFAS sê die optrede is onwettig, omdat dit glo kontraktuele voorwaardes tussen die hulpskema vir studente en eienaars van die verblyfplekke verbreek. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het beweringe verwerp van die voormalige uitvoerende hoof van PRASA, Lucky Montana, dat die SAID 'n heksejag teen hom voer. Volgens Montana beweer die Inkomstediens dat hy meer as 55 miljoen rand aan agterstallige belasting skuld. Die Inkomstediens sê Montana het geen bewyse om sy beweringe te staaf nie en dat die SAID al sedert 2020 met hom in verbinding is oor onverklaarde inkomstebelasting. Die owerheid het Montana 24 uur tyd gegee om sy aantuigings terug te trek, anders sal sy belastinginligting aan die publiek bekend gemaak word. The notion that SARS is engaged in witch hunt is not backed
up by facts, it's unsubstantiated, and in many instances the court agreed with SARS that those allegations were vexatious, were scandalous, and were totally unfounded. Therefore, SARS up to so far has proceeded with the process of sequestration. Israel het begin voorberei vir die terugkeer van sy gijslaers nadat die skietstilstand tussen die land en Hamas gistermiddag in werking getree het. Ingevolge die skietstilstand ooreenkoms moet die gijslaers wat in Oktober 2023 deur Hamas gevange geneem is en Palestynë wat in Israel aangehou word binne 72 uur vrygelaat word. In die aanloop tot die langverwagte vrylating van gijslaers uit Gaza, het helikopters by die ruim militêre basis van vroeg af gekom en gegaan. Daar word vermoed dat 20 van die Israeliese gijslaers nog lewe en Israel gaan na verwagting bykans 2000 Palestynse gevangenes vrylaat. Op eie bodem word die nuus verwelkom. We welcome the deal with joyful hearts, tempered by the suffering that has gone before and the long healing that will be required on both sides of this awful conflict. Die Israeliese verdedigingsmag het intussen begin onttrek volgens die voorwaardes van die ooreenkoms en Palestynse burgers keer terug na hulle wonings, of dit wat oorgebly het. Die enigste dreuning in die lug is die van hommeltuie wat die omvang van die skade bepaal. Minstens 67.000 mense is in die oorlog dood en die meeste van Gaza se 2,2 miljoen inwoners is nou ontwortel. Honderde vragmotors met humanitêre hulp gaan die gebied na verwagting daagliks binnestroom. Intussen het Hamas 7000 vegters herroep om sekere gebiede oor te neem om interne geweld te verhoed. Dit is nog onduidelik wie die gebied gaan beheer na afloop van die oorlog. Net hierna kyk ons hoe 160 brandbestryders meeding om as kampioen gekroon te word. Bly ingeskakel. Die Lions rugbyspan is steeds segeloos na die derde ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskapsreeks. Benetton het 6-3 teen 2 gedruk en die Lions met 41-15 in Treviso, Italië pak gegee. Die Benetton vleuel Louis Laina het 4-3 gedruk. Die nasionale mansokkerspan se afrigter Hugo Broos meen die stryd om vir die Wêreldbeker sokkertoernooi te kwalifiseer is nog nie verlore nie. Dit nadat Bafana Bafana nie gister daarin kon slaag om Zimbabwe in sy groep C wedstryd te klop nie. Geen doel is aangeteken in die kragmeting nie en die wedstryd het 0-0 gelykop geëindig. Bafana het 2 waardevolle ligapunte verloor wat groepleiers Benin toegelaat het om hul voorsprong bo aan die punteleer met 2 punte te vergroot. Die derde geplaaste Nigerië het ook al pad terug in die stryd gebaan na 'n 2-1 oorwinning oor Lesotho in Polokwane. It will be very important what happens in the game Nigeria against Benin. We will see what the result will be there. But at the other side, we don't really have to look. If we win the game, we will see what happens. And that is the most important thing. Brandbestryders van reg oor Suid-Afrika het in George in die Weskaap bymekaar gekom vir die jaarlikse tuiste brandweerman kampioenskappe. Tydens die kampioenskap toets die brandweermanne hulle krag, uithou vermoë en spanwerk. Die kampioenskap word as een van die moeilikstes ter wêreld gereken. Die kampioenskap word saam met die Tuinroete Distriksmunisipaliteit, George Munisipaliteit en ander vennote aangebied. 'n Totaal van 42 spanne van reg oor die land en sowat 160 individue het deelgeneem. Vaardigheid, stamina en pure vasberadenheid. Deelnemers se fisiese en geestelike perke is tot die uiterste getoets. Die kampioenskap word ook gebruik om te kan kwalifiseer vir die Wêreldbrandbestryderspele.
Well, the aim of the competition is to test the resilience of the firefighters, the fitness levels, and also to get our best firefighters to compete overseas at the World Firefighter Games, where the best firefighters in the world compete against each other. So this is the trials for the South African firefighters to choose the best to go overseas as well. Grown substantially, and the levels of competition has increased quite substantially, and we're very pleased with the growth. It's becoming one of the biggest events of its kind in South Africa. 'n Plaaslike brandweerman van die Tuinroete distrik en 7-malige nasionale kampioen, Emil Konrad, het weer eens gewys hoekom hy die titel verdien. Weet om goed te vaar in die kompetisie moet jy consistent wees. So ons het 'n hectic schedule, ons het 2 seentjies, ons werk altyd skofte. So ek dink dit is net die Here se wysheid wat vir ons geleer het, ons invest in 'n bietjie equipment by die huis sodat ons as ons schedule hectic is, kan ons by die huis oefen. Ek oefen ook by Wings Elite Fitness en dan by die werk doen ons conditioning. So ons kry gaps oral om consistent te bly. Ja, ek is oorweldig trots op hom. Hy het baie goed gedoen vandag. Yes, ek is so trots op hom. En ek kan net vir die Here sê baie dankie vir alles wat hy vir ons doen. Die kampioenskap dien ook as inspirasie vir die volgende generasie helde. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. En dit is dan al van ons vanaand. Tot môre aan. Totsiens.